Znači, sun gazing ili solarna meditacija. Ja jako volim reći solarna meditacija, mnogo više nego naša reč koja se upotrebljava solarna joga iz jednog prostog razloga. Solarna joga po meni je aluzija da se sedi na suncu u položaju lotusa i da se rade ili izvode neke vežbe. Dok solarna meditacija po meni jeste upravo ono kada čovek umom meditira gledajući u sunce. Znači ćuti, zamišljen gledajući u sunce. Praksa koju su naši drevni preci izvodili i koja vam daje potpuno zdravlje tela, uma i duha, kao i kompletnog vašeg bića i svojstva, i to potpuno besplatno i svima je dostupna. Praktikujući sun gazing možete za kratko vreme programirati pod znacima navodnika svoje telo da živi duže vremena bez unosa čvrste hrane. To se može desiti po nekoliko dana, nedelja, meseci, pa čak i godina. Živeti u potpunom zdravlju vašeg tela i biti zaštićeni od novih bolesti, znači bilo koja nova bolest koja se pojavi, vama neće moći ništa, jer ćete imati savršen imunitet. Također će vam se pokrenuti nadnarodne sposobnosti koje su u stvari prirodne i potpuno naravne. Znači ono što je sastavni deo nas, uspavane su nama, ali se jako teško bude. No sun gazingom se one probude jednog momenta i onda budu sastavni deo vas. Ja ne želim nikoga da uplašim, ali može da vam se desi telepatija, vidovitost, gledanje na daljinu i razne druge stvari koje mi danas ja se izvinjam za ovaj telefon, koje mi danas razumemo kao nadnaravne. Ovim predavanjem ćemo vidjeti šta je sun gazing ili solarna meditacija, poreklo sun gazinga kroz istoriju, uputstvo i kako se on izvodi, benefiti koji se dobijaju sun gazingom, šta se događa u nama tokom sun gazinga i kasnije, korisne savjete za brži napredak u praksi. Od 2012. godini, to treba da završim tek, donacije za širenje sun gazinga i vreme za naše sponzore. U ovom slučaju naš sponsor, sestra po suncu Megi, će na kraju reći nešto o svom programu. Dakle, idemo po redu. Šta je to sun gazing? Sun gazing znači dolazi od engleske reči koja bukvalno znači buljenje u sunce. Mi imamo našu reč sunčarenje koja znači označava upravo to. Čovjek stoji zagledan u sunce i uživa u tome. Sun gazingom se postižu mnogi benefiti za vaše telo, gde na kraju sve bolesti nestaju, a nove se ne pojavljuju. Donosi vam kompletnu psihičku uravnoteženost, duhovni mir i blagostanje. Također jača vam imunitet, da vam nijedna bolest ne može ništa. Znači, stvara vam se veliki imunološki omotač oko vas. Energetski omotač koji ne dozvoljava nijednom virusu da vam naudi. Evo konkretno, ja danas kada sam pričao sa ljudima preko Skype-a, jednog momenta sam rekao da sam počeo da šmrčam. I već nakon neki 5 do 6 minuta meni je to šmrkanje prestalo. Znači da moja praksa sun gazinga do sada je upravo dovela do toga da mi se tako izgradio imunološki sistem, imunološka barijera protiv virusa, protiv raznih boleština i sve to, da u momentu moje telo pobedi. U momentu moje telo odnese pobedu nad virusima. Život vam se produžava za nekoliko stotina godina i to je ono što govore naučne činjenice i otkrića, ali to je ono što ćemo tek doživjeti i ono u čega ćete se uveriti. Stvari oko pinane žlezde, melatonina, ali zaista neću sada da pričamo o tome. Znači, poreklo sun gazinga. Svi ili većina naroda na zemlji imaju priče, predanja, legende o suncu ili pak gledanju u sunce. Ali se to saznanje nekako vekovima izgubilo. Egipćani su obožavali boga sunca Ra. Postavlja se pitanje zašto su ga obožavali. Sad, ja se izvinjam, ovdje imam neki prepis na Skype-u, ne mogu da ga čitam, pošto mi je prezentacija
u celom ekranu, pa ne mogu da pristupim Skype-u. Ako neko od vas piskara, molim vas, nemojte sada. Dakle, na ovoj slici jasno vidimo sunce kao izvor svog života i jako interesantne znakove. Ovaj znak ovde je znak besmrtnosti koji se nalazi ovde, a takođe i ovaj čovječuljak ga drži samo okrenut na drugu stranu, no to je sve isto. Isto takođe znak besmrtnosti nalazimo i ovde gore na suncu. Vidimo na ovoj slici jasno da ove osobe prinose žrtve, znači dolaze u nekom poštovanju i prinose žrtve i takođe zmije, odnosno kundalini, jer svuda u starom svetu zmije su predstavljene kundalini energiju. O tome ću govoriti malo kasnije, ali sada želim da naglasim jednostavno to da su stari narodi znali da jednostavno sunce pokreće kundalini energiju u nama. I oni su to iskazivali i pokazivali na svojim slikama i oni su nama to dali kao poruku, samo što mi zaista to još ne možemo da shvatimo. Govorimo o mainstream nauci. Idemo malo bliže u istoriju. Maje i Inke i njihove preci. Maje i Inke su takođe obožavali Boga sunca i gradili su solarne hramove, gde su se molili Bogu sunca i prinosili mu žrtve. Nađeni su mnogi ruševine i ostacije raznih hramova i rekvizita za obožavanje sunca. Takođe u iskopinama Inka nađeni su pisani i crtani podaci da su oni živeli i po 500-700 godina pa i duže i ti podaci se nalaze u Nacionalnom muzeju u Peru. Ja sam povukao svoje veze preko Hire da dobijem ta dokumenta na engleskom jeziku kako bi ih mi preveli na naš jezik, da bi svi ljudi mogli da se uvere u te zapise i sve to direktno, znači slike onoga što je urezano u kamenjima i sve to na našem jeziku, da ljudi mogu da zaista vide i da kažu wow, to je pravi dokaz da čovjek može da živi duže nego što sada živi. Takođe je postala civilizacija koja zahvaljujući gledanje u suncu je mogla leteti. Kaže se da su oni živjeli oko 12,5 do 15.000 godina unazad, no to je stvar već arheologije. Ti dokazi spisi se nalaze u muzeju u Peru, kako sam rekao, i svako ih može dobiti na uvid, naravno, ko ode tamo. A ako budemo organizovali put za Peru, onda možemo direktno da vidimo to. Sad, Chanquillo kompleks u Peru. To je u stvari drevni kompleks spomenika na obali peruanske pustinje. Ruševine uključuju 13 kula, stambene i okupljališna područja. 13 kula su po nalazima naučnika bile solarni observatorijumi sagrađeni u 4. veku pre Hrista. Objavljeno je u časopisu Issues of Science 2. marta 2007. godine, znači novijeg datuma. 13 tornjeva Chanquilla koji se pružaju od severa prema jugu pokrajine brazde niskih uzbrdica regularno su razmaknuta, što formira zubni horizont sa kosim pukotinama po regularnim međuprostorima ili razmacima. Na istočnom i zapadnom delu istražitelji su pronašli 2 tačke posmatračnice. Od mesta posmatračnice, dužinom 300 metara uz horizont, podudaraju se izlazeći i zalazeći pozicije sunca tokom godine, što je zaključak da su se neke od aktivnosti drevnih civilizacija koje su živele na tom području bili i koristili solarne kalendare. Linija 13 kamenih tornjeva otkrivena na uzbrdičnoj strani u Peru formira deo jednog drevnog solarnog observatorijuma koji je imao glavnu ulogu vekovima pre Inka, kažu naučnici. 2300 godina staro nalazište, najstarije u Americi, vodi ka sofisticiranoj, to jest naprednoj kulturi, koja je koristila dramatično usklađivanje sunca i strukture za političke i ceremonijalna dela. Istražitelji su to zapisivali u svom naučnom dnevniku i objavili sledeće. Nalazište, zvano 13 tornjeva Chanquilloa, precizno obuhvata godišnje izlaženje i zalaženje luka sunca, za čega to pa mi znamo za sun gazing, tako? A i druge religijske obrede koje su oni tada radili. Kada se gleda sa 2 specijalno konstruisane tačke posmatračnice, 1000 ljudi su se mogli skupiti da gledaju impresivna solarna događanja.
Pazite ovo, ključna rečanica. Znači, 1000 ljudi su se mogli skupiti da gledaju impresivna solarna događanja. Ja se izvinjam, sam meni pobegao. Da, ti događaji su mogli biti manipulisani političkim agendama, kaže glavni autor Ivan Gezi. Naprimjer, u vreme letnjeg solsticija, najduži dan u godini, sunce se uzdiže levo od severnog tornja, Gezi kaže. Čankilo je veliki ceremonijalni centar položen izvan par kvadratnih kilometara, znači ogroman jedan prostor, gde su 1000 i 1000 ljudi mogli da dođu, da gledaju sunce. Ja verujem da Hirara Tamanek, kada je sam proučavao sun gazing naših naroda, predaka i sve to, da je on imao uvid u neke spise. Tačno, znači, da je na taj način mogao da napravi tehniku koju mi danas radimo sun gazingom. Da odredi vreme kada je sigurno za gledanje u sunce, koliko je, znači, sigurno, koliko se radi i sve to. Dakle, ima vrlo teško utvrđenu strukturu brežuljka, debele zidove i parapete. Možemo da pretpostavimo da su ti debeli zidovi najverovatnije bili znači neko važno mesto koje su oni čuvali od neprijatelja posebno. Gezi i kolegijum kažu da su otkrili još od 19. veka, spekulisalo se da su postrojenja 13 tornjeva mogla biti Mesečeva razgraničenja. Ali to nije tačno, kaže Gezi. Testirao je ideju dok je proučavao vojne strukture u nalažištu, koji spadaju po 4. vek pre Hrista. Trebalo mu je par godina da kontaktira profesora Cliva Rugelsa od učilišta Leicester, vodećeg za pravo arheoastronomije za utvrđenja. Za vreme 5 sati vožnje do tornjeva primetio sam da je bio malo skeptičan, kaže Gezi. Znate kako, savremena nauka i savremeni arheolozi lome koplja, koliko su iskopine stare, šta se dešavalo po pitanju religije starih naroda i sve to. Tako da nije čudo što je taj arheoastronom bio skeptičan. Kada je stigao tamo i napravio par merenja, shvatio je da činjenice koje smo mu pokazali su bile rađene savršeno. Znači on je shvatio da je to tačno. Rugel su autoru novina često kaže činjenice koje se ne podudaraju, ali ovo se savršeno podudara. Činjenica da gledano sa te dve tačke, tornjevi su raspoređeni po solarnom izlaženju i zalaženju solarnog luka sunca, koji omogućava najbolje moguće indikacije da su bili građani specifično za olakšanje izlaska sunca i sunčane observatorije kroz senzacionalne godine, kaže on. Zašto? Možemo da pretpostavimo radi sun gazinga da je interesantno da se ovdje spominje izlaženje i zalaženje solarnog luka sunca. Kaže, znači Gezi kaže da se malo zna o ljudima koji su sagradili Čankilo, oni su bili vekovni preci Inka, znači mnogo dalje pre Inka su živeli. Ali on nije bio iznenađen pronalaskom tog drevnog observatorijuma. Možemo samo da se pitamo zašto. Peru je jedan od najneistraženijih arheoloških mesta na zemlji, kaže. Također nije iznenađen sofistikacijom i naprednim nivom gradnje. Znači, pazite, mi govorimo ovde o građenju građevina pre Inka, koje su, ajde da kažemo, prilike živele tu negde oko 1700 do 2000 godine pre naše ere. Astronomsko znanje iza Čankiloa je moguće da je bilo puno jednostavnije održavano, Gezi kaže. Ova vrsta znanja je esencijalno nužna za preživljavanje, za navigaciju, za praćenje životinja i mogućnost vraćanja na mesto svoje kuće i orijentaciju, kao i za nastavak praćenja godišnjih doba i razne religijske rituale. Najvjerojatnije rituale koje mi ne poznamo i možda nikad nećemo ni čuti za njih. Mi znamo samo za sun gazing, koji inače nije ritual, nego sa današnje strane, u današnjem smislu, jedna naučna praksa koja pomaže kompletnu boljitku našeg cijelog bića.
Moramo naći drugi razloge da objasnimo zašto bi grupa ljudi išla u tako velikom broju graditi takve monumentalne tornjeve na vrhu planine. Mi naravno znamo i možemo da pretpostavimo. Ima mnogo dokaza koji pokazuju da su Inke koristili sunčeve pokrete zbog političkih demonstracija moći, ali i zbog svojih uverenja i religije. I dolazimo sada do sunčevih kultova. Nalazište gdje su tornjevi smešteni otprilike veliko 4 kvadratna kilometra u veličini. Veruje se da je to bio ceremonijalni centar koji je bio okupiran u 4. veku pre Hrista. Ono je smešteno na obali Perua u Kasma Sečin oblasti. Ako nekoga interesuje, sada zna gde, može da uplati kartu i da pogleda to. Rečna polazna tačka sadrži mnogo zgrada i trgova, kao i utvrđen toranj koji je svima davao pozornost. Autori novina, od kojih jedan profesor Ivan Gezi od Nacionalnog instituta kulture Perua, veruje da je tu živela velika populacija. Jedan drevni kult sunca i observatorijum je korišten da bi se označili posebni datumi u njihovom solarnom kalendaru. Kameni tornjevi su dekodirani kao najraniji solarni observatorijumi u Americi. Drevni Peruanci su sagradili tornjeve kako bi pratili sunčev luk. Raniji ljudi u Peru, kao i u drugim antikvitetima, otišli su do velikih mera da bi pratili izlazak i zalazak sunca tokom godine kao vodič poljoprivrede, ujedno i jedan objekat bogosluženju i mističnim demonstracijama vladarske moći. Arheolozi su sada otkrili da su razraditi kameni tornjevi podignuti na niski greben od strane Peruanaca pre 2300 godina, formirani kao artefaktno zubni horizont sa kosim dubinama po regularnim intervalima za pravljanje poravnanja, skoro isto kao obuhvatanje godišnjih svetlosnih lukova sunca. Ovo je najstariji poznati solarni observatorijum u Americi. Nalazište je prethođeno vekovima sa sličnim monumentima od Maja u centralnoj Americi i skoro pa dvomilenijumska solarna observatorija Inkine civilizacije u Peru. Želimo ovo da poručimo, skoro dvomilenijumska. Ovdje vidimo kratak prikaz kako se Inke mole i klanjaju Boga Sunca. Znači, ovdje vidimo njihovo božanstvo Sunce, koje ima ljudski oblik, znači ima oči, nos, grlo i tako dalje, sa ono što ima čovek, sunčevi zraci i oni se klanjaju tu svom Bogu. Dalje, hramovi sunca u Indiji, posvećeni Bogu Surja ili sunce. Na indijskom Surja znači sunce. Ovo je Konark sunčev hram i ja kad gledam ovu sliku ja sam zadivljen sa kojom lepotom i sa kojom maštovitošću su ljudi radili hramove Bogu sunca. Ima razlog i zašto i kasnije ćemo doći do toga. Dalje, ovo je Martand, verski centar obožavanja sunca. Znači, ovdje vidimo iskopine jednog verskog centra koji je star po nekoliko hiljada godina. Čak ako pogledamo spise Veda, otprilike oni i datiraju oko 5 do 6 hiljada godina. I jasno na ovoj slici, znači, ovog ostatka hrama vidimo njegovu, znači, ogradu, njegov zid, ulaz i sam centar koji se nalazi u ovom delu. Dalje imamo, znači, hram sunca Modhera i ja sam impresioniran jednostavno gledajući ovo, koliko su ljudi ulagali i svog znanja i svog vremena i svega ostalog da bi posvetili hram suncu jednostavno. Ima razlog zašto. Znači, ljudi su veoma pametni i oni neće obožavati nekoga ili nešto što im ne donosi neku korist. Zašto su naši preci u svim delovima sveta obožavali baš sunce? Da li su oni znali nešto što mi tek sad otkrivamo? Zašto je za njih sunce uvek bilo Bog i božanstvo?
Znači, ljudi kao humana bića su prepoznali nešto u tom suncu i zato su ga obožavali i smatrali Bogom. Mi, Sungazeri, danas možemo slobodno ustvrditi da je to došlo iz poznanja da se gledanjem u njega, u sunce, dešavaju neverovatne pozitivne promjene u našim životima, telu, umu i duhu. Znači, naši preci su jako dobro znali benefite koje sunce daje kada se direktno gleda u njega i da su ga smatrali da je ono Bog jer im čini dobro. I to logično. Znate, necivilizovan čovek, pa i današnji čovek, današnjice, kada vidi da mu nešto čini dobro i sve to, kompletnom njegovom biću, on njega jednostavno proglasi Bogom. To je bilo ranije mnogo učestalije nego danas, ali i danas se to dešava. Ja neću da govorim protiv, zato imate kult Sati Sai Babe, jer ljudi su da radi čovjek dobro i proglasili su ga Bogom, da ne nabrajam dalje, da ne bismo tu ulazili u prepirke. Videli su da su mnogo smireniji, znači gledajući sunce, obožavajući ga, da su zdraviji i jači, također su primetili da žive mnogo duže, radeći sun gazing, to jest obožavajući sunce, kasnije klanjajući mu se, prinoseći mu razne žrtve, te da su mogli živjeti samo od sunca. Znači, sve atribute koje ljudima čine dobro, po njihovom shvatanju može da im da samo Bog, i zato su sunce zamenili za Bogom, proglašavali ga i obožavali kao Boga, te mu gradili hramove i posvećivali. Mislim da je to logično, jako lako da shvatiti. Dolazimo do kundalini energije. Znači, kundalini energija, ki ili qui energija je isto. Pradavni znak naših drevnih naroda, kundalini energije je prikaz dve zmije koje se nasumično penju uz uspravan štap. Pojašnjenje tog znaka oduvek je poznato kao dve energije, znači nema veze sa zmijama, nego ima veze sa energijama, u čoveku koje se penju kroz njegovu kičmu na svom putu do hipotalamusa, to je pinealne žlezde, lečeći sve što im se nađe na putu. Znači, da bi se kundalini pokrenuo i da bi došlo do hipotalamusa, jednostavno sama bit kundalini šahti jeste da ona sve leči, sve prepravlja, znači ona sve što je negativno, sve što nije dobro u čoveku, ona ispravlja. Kako radi sebe same da bi se lako mogla penjati, tako i naravno radi hosta ili domaćina radi svog tela. Kundalini, indijski kundala, znači sklupčano. I kundalini se nalazi u podnožju vaše kičme i izgleda baš kao zmija i deluje baš tako. Znači, kada se kundalini pokrenu u čoveku, kundalini krene od dole i nesumično, kao neki trnci vam se penju uz cijelo telo. Pre 2 meseca se meni počeo baš tako podizati kundalini, nažalost došlo mi je samo do iznad očiju malo i tu je jednostavno, ne mogu da kažem stao, ali otprilike išlo mi je kroz cijelo telo, znači jako brzo, ja sam mislio da to ide sporo, jako brzo mi išlo i došlo do iznad očiju i otprilike tu je stao, jednostavno tu dalje se nije kretao, nije padao dole, nego je tu stajao. Ja sam se uplašio zašto ne ide dalje i ono mogu da kažem da je sam kundalini polako počeo da pada. Što sam primetio nakon toga, svi bolovi u kičmi koje sam imao do tada su nestali. Ja sam to i opisao u mom dnevniku na jednom mestu i samo malo ako biste čeprkali te otprilike dane zadnjih 2 meseca, videli biste o čemu govorim. Inače, imao sam problema sa nogama također, da, sa bolnim kostima i to je u mom intervju novinarka što me intervjuisala rekla jednom prilikom i nakon toga znači sun gazingom mi se desilo izlečenje tih bolnih kostiju, međutim posle toga je ponovo počelo da mi se vraća bol i nakon dizanja kundalini tog momenta pre
2 meseca, bol je potpuno nestala i uopšte nema nikakvih više problema sa kostima. Znači, ovo je taj predivan znak kundalini. Ovo je prikaz vaše kičme. Ja se nadam da vi vidite ovo kako prikazujem. Prikaz vaše kičme i energija koja se penje uz kičmu. Jedna energija i druga energija. Evo, znači, ovo je direktno, znači, prikaz najbolje što se može vidjeti kako se, znači, kundalini penje gore. Ovo je također prikaz za kundalini. Ovo je isto, sad ovo je interesantno, malo što ako krilova samo što ne poleti. To je isto, znači, prikaz za kundalini. I sad imamo jako interesantnu sliku, prikaz kundalinija i gore se vidi sunce. Znači, direktna slika naših starih naroda koja povezuje po meni ovdje 3 stvari. Prva stvar jeste gore sunce, druga stvar pokrenut kundalini i treća stvar, zapazite ovo, DNK, lanac DNK. Što znači da zaista kada se pokrene kundalini energija u čoveku, ona ispravlja DNK koji je oštećen. DNK koji smo nasledili od naših roditelja, koji nije bio ispravan. Junk DNK, takozvani, ili onaj otpad DNK, onaj nevažni deo. Jel vidite, meni je počela sa 18 godina da opada kosa. I sadno sam moje majke da mom oču također počela da opada kosa, ali sa neki 25 godina. Što znači da ako je njemu počeo da opada sa 25, meni sa 18, direktno može se izvući zaključak da je to prva stvar genetski nasleđeno, druga stvar kod mene, znači ukoliko to genetski poremećaj, a jeste, malo veći genetski poremećaj ili je ranije počela i da opada. Sad, sun gazingom na čudan način je meni počela ponovo da raste kosa. I ne samo to. Obično dlake na mojoj kosi, na mojoj glavi, znači dlake su bile do 1 cm, a sad su otprilike negde preko 3-4 cm. Znači, meni je počela kosa da se ugušćava, kako bih rekao, da rastu nove dlake, ali također, znači, i da se povećava u centimetrima, što je jednostavno za ljude koji znaju i koji me vide neverovatno. I zato sve više i više jednostavno mojih prijatelja i poznanika koji su vidjeli mene sada, kreću da rade sun gazing. I ja ću biti tako srećan kad se bude moj prijatelj Aca iz Petrovaradina, tu mesto do Novog Sada, uključio u naša predavanja i da on kaže svoje iskustvo i sve to. Inače mi rekao da sam lud kad sam počeo da radim sun gazing i će još više oslepeti. A sad je na 22 minuta. I također ću biti srećan kad se moj drugar iz Beograda bude isto uključio i kada on bude podelio svoje iskustva sa svima nama. Dakle, ovdje dalje vidimo opet znak kundalinija i ovaj sam jednak baš uzeo za naše majice i bio je na našim majicama. Ovdje direktno vidimo kundalini kako je, znači, popeo se gore i šta se dešava. Došao do hipotalamusa i čovjek je jednostavno prosvetljen. Sve mu se otvorilo, svi vidici, shvatio je sve jednostavno. Zašto je tu, ko je on, šta se dešava, u svakom momentu šta se dešava. Tako da isto po tom pitanju želim još nešto da vam saopštim. Radeći sun gazing, što god dalje budete radili sun gazing, što god vam se više kundalini bude pokretao u vama, to ćete više saznanja dobijati, više će vam se stvari otvarati. Jel, vidite, kada ne radite sun gazing, odnosno kada uopšte se ne izlažete, da kažem, suncu, ostajete zaglupljeni. Kada se izlažete suncu, znači šta je suprotno od toga, ste prosvetljeni. I to je ono što je interesantno. Tako da što god duže radite sun gazing, što god više ustajete u ovoj praksi, sve više i više će vam se novi stvari otvarati. I to je ono što je predivno za mene. Idemo dalje. Znači, kundalini ili znak zmije je također i znak Svetske zdravstvene organizacije i celog medicinskog kompleksa ili korpusa, kako god hoćete. Znači, ovo je zastava Svetske zdravstvene organizacije. Imamo znak Ujedinjenih nacija,
i imamo opet jedno štap, to je vaša kičma, evo da vaša glava, tako reći, i zmija koja se penje. Dalje imamo medicinski korpus, također znak kundalinija, pa onda imamo Udruženje internista Srbije, također vaša kičma i kundalini. Imamo zastavu, evo zastava, Srpsko lekarsko društvo sa njihovim grbom, također zmija koja se penje s kičmu i imamo njihov pečat. Postavlja se pitanje, a šta će zdravstvu znak kundalinija? A šta oni imaju sa kundalinijem? Dakle, stigli smo od toga šta vas to leči. U stvari, da li vas nešto leči ili vas obmanjuju? Vas leči vaša kundalini, to je primalna energija, koja prima nešto s polja u vas. Znači, ne primarna kao prva, mada ona jeste, jer vam daje dah, daje vam da pričate i tako dalje. Ona je u principu u svojoj biti primalna energija, jer ona prima nešto s polja, preko kože, preko radnih delova vaših tela, radnih čakri i jednostavno vi tako egzistirate. Ja sad se ne bih zadržavao na tome, ali lično smatram da je nama, vama, kako god hoćete, potrebno unošenje hrane vrlo malo da biste pokrenuli kundalini koji će dalje da vas sam nasiti. Jer pazite, kad gledate u sunce, što god duže ne čajite sun gazing, kad dođete do jednog momenta, uopšte vam više neće biti potrebna hrana. Vaše ćelije će primati same energiju direktno preko sunca, vaših očiju, hipotalamusa, pinalne žlezde, melatonina i tako dalje. Znači, vi kada jedete, vaše ćelije su u stvari hrane. Drugim rečima, pokrene se kundalini, spoji se sa spoljašnjom energijom i vaše ćelije dobijaju energiju u sebi i tako one jednostavno egzistiraju, to je gorivo za njih. Više o toj temi možete pogledati na našem linku, na našem sajtu. Link ili tema je da možete živjeti više stotina godina o melatoninu. Znači sam melatonin, šta je energija i tako dalje. Sad, znači razni lekovi vas ne leče. Lekovi rade na sledećem principu u suštini. I želeo bih da ovo jako dobro razumete. Vi znate za čega je koji lek i kada imate problema, vi ga uzimate. Pazite, sa uverenjem da će vam biti bolje i da ćete ozdraviti od njega. Znači, vi znate koji je lek za čega, znate kad imate koji problema, i uzimate sa tim uverenjem da ako uzmete taj lek, da ćete ozdraviti od njega. I sad pazite, to je jedna velika prevara i zamka farmakološke mafije. Jer kasnije kad se desi izlečenje, u stvari što vas izlečilo? Vas je izlečilo vaše uverenje ili vera u to da će vama biti bolje. Od čega? Nečega. Ne mora bude leka. Nečega. U ovom slučaju leka. Znači, lek sam po sebi jeste hemijski napravljen, jeste hemija i on vas ne može izlečiti. Vas može izlečiti samo uverenje ili vera u to da nešto može da se izleči. Imate primjer Isusa iz Biblije i tu želim da napomenem jasno da ja kad se pozivam na Bibliju koju poznajem, isključivo se pozivam na duhovne zakone koji egzistiraju. Znači, ne želim da tumačim Bibliju, ne želim da se raspravljam oko tih nekih stvari i sve to, ali jednostavno spominjem neke stvari koje su univerzalne. Znači, Isus je negde rekao jednoj ženi, idi, tvoja vera te spasila. To je priča kada je žena bolovala od tečenja krvi i sve to, i sad mnoštvo se ljudi guralo oko njega i žena ga se jednog momenta dotakla i onda on je rekao kome se to dotakao. A njegovi učenici su tada rekli, pa gospode, stotine i stotine se guraju oko tebe, a ti kažeš kome se dotakao, pa svi te se dotiču. Onda on rekao striktno njima, ne, osjetio sam da je izašla sila iz mene, nekome se dotakao. I sad vidite ono što je interesantno. Znači, šta je nju spasilo?
Kaže, idi, tvoja vera te je spasila. Nije rekao, idi, moj dodir ruke te je spasio. Nije rekao, idi, tvoj dodir mene te spasio, moja sila te spasio, nego njena vera. Isključivo uverenje. Znači, njeno uverenje da će njoj biti dobro samo ako ga se dotakne. Njena vera. I to je suština. Ja vidite, sun gazingom prvi 15 minuta su benefiti uma. I vama jača. I usred tog jačanja uma vama raste i vera ili uverenje. Jako važna stvar. Dalje, imamo isto tako na jednom mestu da Isus nije mogu učiniti nikakvo čudo. Ništa ne mogu raditi. I postoji se pitanje zašto. Tekst kaže radi njihove nevere ili radi njihovog nepouzdanja da će se nešto desiti sa njima. Dakle, ovi farmakolozi jako dobro znaju i oni imaju čak i lekove za ljude koji su hipokondre. Znači ljudi koji umišljaju da su bolesni i to su lekovi u suštini običan šećer ili glukoza. Oni prepisuju ljudima, znači tim hipokondrama, te lekove, ljudi uzmu te lekove koji su običan šećer, u nadi da će im biti bolje i njima kasnije biva bolje. I onda kaže, pa da, vi ste to umislili. Opet, umisliti je stvar također vere ili uverenja. I onda kasnije kaže, pa to je placebo efekat, pa to je ovo, pa to je ono. Pa da, naravno, znači, to je glavni dokaz da lekovi zaista vas ne leče. Vas leči samo vera ili uverenje da vama može biti bolje. Sun gazingom ta vera i uverenje jako jača. Ja znam i siguran sam, kada izađem u majici, a izađem, da bi se naravno testirao, da bi mogao vam preneti pravu informaciju oko toga da li se mogu razboleti ili ne, hvala Bogu ne. Kad izađemo u majici, bos u papučama, ja znam tačno da se neću razboleti. Kako znam? Zato što mi ojačao ojačala mi vera. Znam, neću se razboleti. I to je tačno. Znači, lekari i farmakolozi svesno vas manipulišu lekovima i raznom hemijom, ne govore vam da vaša primalna energija u stvari leči kada se pokrenu u vama, kundalini. Naši preci su to jako dobro znali, a ovi iz Svetske zdravstvene organizacije vam se rugaju jer imaju proklamaciju znaka kundalini koji vas leči, a uvaljuju vam svakojake lekove, vakcine, injekcije i ne znam šta, sve nekako, kako mu u stvari ne bi oslabili imunitet, koji inače jača pokretanjem kundalini energije opet. I zarađivali na vašim slabim imunitetima mnoštvo para. I sad bi neko rekao, pa evo, ovo je već teorija zavere. Pa vidite, u posljednje vreme je sve više i više lekara i naučnih ljudi koji govore da farmakološka mafija, tako reći, farmakolozi, namjerno izazivaju bolest ili šire strah među ljudima kako bi oni konzumirali i trošili njihove lekove. Ali ima tu i za pozadinu još nešto. Stalna upotreba hemijskih lekova u stvari slabi vaš imunitet. Ja se jako radujem i srećan sam što toliko ljudi odbija da primi vakcinu protiv svinjskog gripa. Jer sam shvatio da su ljudi jednostavno da su zdraviji, da su zreliji u odnosu na pre 10 ili 12 godina. Kada bi jednostavno zdravstvene vlasti ranije rekli, treba da se vakcinišete, svi bi trčali da se vakcinišu. Međutim, danas nešto ljudima govori, ej, stop, ne, to nešto tu nije u redu. Ljudi su jednostavno počeli da sabiruju 2 i 2 jednako 4 i da shvatio neke stvari. Dalje, oni neće da vi to znate. Zašto? Kada bi vi to znali, onda bi oni ostali bez posla i prihoda. I zato vam kažu, od 10 do 17 sati obavezno ne izlazite napolje po jakom suncu. Ma nemoj. Obavezno nosite naočare za sunce. Ma nemoj puta 2. A zašto? Da slučajno ne uđe koji zrak sunca do vaše hipotalamusa ili pinealne žlezde, to je u pozadini, jer će to pokrenuti polako kundalini, primarnu energiju,
i onda nećete više biti u našim kandžama kada vam telo i imunitet ojača. Jer nećete uopšte imati potrebe da koristite naše lekove, vakcine, razne injekcije i sve ostalo. Drugi način, mi ćemo ostati bez posla, a vi ćete biti savršeno zdravi. To je ono što lekari neće da znaju, da vam kažu. Ali suprotno svega toga, ono što Hira jeste došao da vam prenese, a to je radite sun gazing, nećete imati potrebe za lekarima i njihovim smicalicama. Dalje, naučnici i lekari vam govore kako sunce je štetno za vas, ali vam nikada ne govori da nije sunca, vi ne biste bili živi, ne biste bili zdravi. D-vitamin, pinalna žlezda, melatonin, serotonin. Ništa nismo znali od toga dok Hira nije došao, rekao u emisiji Na rubu znanosti o tome, malo čeprikali po internetu pa naše informacije. Naravno, njemu je u interesu da mi ne znamo mnoge stvari da bi mogli da manipulišu nad nama. I to je suština kako ovaj sistem radi. Što više zaglupiti ljude da bi mogli da vrše kontrolu nad nama. Da bi mogli da oni nama nature svoj sistem vrednosti. I u posljednje vreme, ako ste čuli za chemtrails, to su ovi hemijski oblaci takozvani koji se mogu naći na nebu i sve to koji plove nebom, po meni jeste, znači, jesu hemijski napravljeni i sve to da bi se upravo zaklonilo sunce, da ljudi ne bi primali sunčeve zrake u pinalnu žlezdu, da ne bi bili prosvećeni, da bi bili bukvalno kao ovce za pretklanje, da bi bili zaslepljeni, da ne vide šta se dešava iza pozadine. Sad, pošto smo videli neke stvari oko sun gazinga, hajde da pogledamo konačno kako se on izvodi. Vi to svi znate, ali hajde da pomenemo. Ja ću reći da treba pratiti samo par važnih pravila, a sve ostalo je na vama. Zašto to kažem? Zato što neko gledajući tih par pravila, odmah kaže, jao, to je teško za mene, jao, ja to ne mogu, jao, samo mi još to falilo, puno pravila za poštovanje ono. Pa nije, znači sve jako lako, jako prosto, znači treba samo jednostavno poštovati par najosnovnijih pravila, a sve ostalo vi možete sami da uradite kako se vama sviđa i ono kako vam odgovara. Znači postupak sun gazinga je sledeći. Nađete mesto gde možete lepo videti izlazak ili zalazak sunca. Stanete bosi ako je to moguće, mi preporučujemo, ali ako je to moguće, i opušteno gledate u sunce golim očima, bez naočara ili sočiva. Ne trebate raditi nikakve vežbe ili pokrete. Samo stojite ispaljene kičme, ako je to moguće opet, i uživate u gledanju u sunce puneći se njegovom energijom. Dalje, jako važna stvar. Nakon gledanja obavezno držite zatvorene oči jedno vreme, sve dokle god vidite one unutrašnje slike, boje, imidže i tako dalje. Ja bih tu rekao još jednu stvar. Ako tokom dana i dalje, znači, vidite tu neku svetlost i sve to, držite i dalje zatvorene oči. Mada ste ušli u vašu sobu i sve to, držite i dalje zatvorene oči. Što duže držite zatvorene oči, to vam je bolje. Sigurni sun gazing raditi samo po 10 sekundi na dan i povećavati svaki dan samo po 10 sekundi. Radi se samo jedanput na dan i to ujutru ili uveče. Ovde može da bude naravno mala iznimka, a to je da se može podeliti u dva dela i najidealnije da se oba dela urade u toku ili u roku 12 sati da bi se računalo to vreme. Znači možete podeliti ako žurite negde na posao, u školu, bilo gde, znači da žurite i sve to uradite 15 minuta, vi ste 33 minuta, znači uradite 15 minuta ujutru, odete tamo, znači gde treba da idete, kada se vratite ili tamo gde jeste na poslu, bilo gde nađete vremena 33 minuta i završite vaš sun gazing za taj dan. Stavite sebi crticu i kažete jupi, jedan dan više. Znači, obavezno raditi sun gazing u sigurne sate koji su za leto, unutar prvog sata sunčevog izlaska i zadnji sat sunčevog zalaska. To i ne znači da se radi i ujutru i uveče, nego jednostavno se radi ili ujutru ili uveče, ili ako se deli vreme, onda sami sebi organizujete.
Znači, kada je njegova energija najprijatnija za oči, to je jako važno da shvatite, i telo. U zimskom periodu može se raditi bilo koji deo dana, kada je UV ispod 2 i kada je sunce prijatno za oči. Znači, zimi ne morate da ispunite taj uslov da gledate izlazak i zalazak sunca, nego dovoljno je samo da pogledate na internetu UV da je 2 ili ispod 2, zimi je stalno na 1, najviše na 2, ali ipak nije normalno da pogledate. Imate na našem sajtu vremensku prognozu, budete slobodni da se konektujete, da pogledate i da pratite uputstva. Dakle, možete teptati, kružiti očima oko sunca, staviti ruke iznad očiju, ako mi sunce malo jače, dok vam se oči ne priviknu. Ja bih ovde dodao da je idealno, ako je malo sunce opet jače, tokom zimskih dana, tokom celog dana, da jednostavno stanete naspram nekog drveta i da gledate kroz krošnje drveća. To je meni idealna stvar. Zašto? Zato što mogu da podesim jednostavno jačinu sunca koliko je dovoljno da mi uđe u oči. Sam tuner za jačinu sunca mogu da odredim gledajući, ako je na primjer sunce jače, onda gledam kroz gušće granje. Ako je slabije, onda gledam kroz ređe granje i uživam u celom postupku. Najbitnije je uživati u celom postupku od početka do kraja. Ne mučiti se, ne siliti svoje telo, ne raditi bezvoljno, nego raditi sa uživanjem. Poželjno je davati pozitivne afirmacije, molitve, meditacije radi vas samih, jer naš mozak je zaista čudo. Pozitivne misli koje su usmerene ka višoj svesti zaista čine čuda u nama. I tu želim da malo stanem i da obrazložim to. Svi znate da sam ja zagovornik toga, jednostavno jer tu su i najbolji rezultati da kada radite sun gazing, onda, hajde kažem, molite se ili dajte pozitivne afirmacije onoga šta vi želite da se vama desi sun gazing procesom. Zašto? Upravo radi uverenja, onoga što smo pričali pre toga, znači, vi kada primate sunčeve zrake kroz vaše oči i kada oni dođu do hipotalamusa, do pinealne žlezde, vi zadajete, i sad je tu potrebno i uverenje da se veruje tome što vi zadate, vi zadate zadatak da se izvrši to i to. Konkretno, ja kada radim sun gazing, ono što, na primjer, je meni bilo najidealnije, ja se molim, oslovljavam jednostavno više svest stvoritelju, prastvoritelju i tako dalje, jer on je pra svih stvorenja, znači on je taj koji je sve načinio, i jednostavno molim se da smršam, da živimo od sunčeve energije, da ne koristim čvrstu hranu i sve to. To se desilo. Onda se molim dalje da jednostavno mi se istopi stomak, da nemam stomačinu kao pre što sam imao, jer to mi smeta, je tako? To se desilo. Takođe da mi se poboljša vid, to se desilo, sa 2,5 na minus 1,5 dioptrija. Da mi se izleče problema oko srca, i to se desilo. Oko bolnih kostiju, kičme i svega, i to se desilo. Na koji način? Naravno, znači, aktivacijom pinealne žlezde, melatoninom, zajedno sa kundalini energijom, jer to je jedan spoj što mora se desiti u nama da bi došlo do boljitka celog našeg tela. Dakle, ja jako savjetujem da molite u razumevanju za ono što vama treba. Podmolite, ne svrstavam sun gazing u religiju, nego upravo želim tu reč molitva da izvučem iz religije, religijskog koncepta, i da je ubacim u jedan koncept nauke, u smislu da vi zadate energiji koju primate iz sunca, dalje oslobođenom melatoninu, znači hormonu koji je najvažniji u vašem telu, šta da uradi u vama, i kundalini energije, znači kada se pokrene također, znači da u svom to svojstvu zajedno učine ono što vama treba. Idemo dalje. Znači, mora biti gola i nepokrivena glava. Mora biti. Čuo sam ljude koji jednostavno kažu da izvode sun gazing, malo je hladno napolje sada, i oni ili u kapi ili stave kapuljaču i tako rade sun gazing.
To nije sun gazing. To je samo uživanje u suncu, znači nije sun gazing, to je samo uživanje u suncu gledajući u sunce. Nije sun gazing u kom smislu, zato što mora biti gola i nepokrivena glava. Na vrhu glave, znači tu gdje je hipotalamus i pinalna žlezda, se nalazi specijalna čakra. Sam indijski jogi Prahađani, on kaže da prima pranu, znači prima tu energetsku hranu i vodu, određenu vrstu tekućine, baš kroz teme. Zato je bitno da bude gola i nepokrivena glava. Da se cijelo vaše biće napoji zracima sunca. Znači, mi preporučujemo da bude prava ispravljena kičma, i to jako, znači strogo preporučujemo, no ako to nije moguće, radi nekog invaliditeta, radi nekih problema i tako dalje, možete sedeti ili ležati. Najbitnije je da vam bude ugodno i da uživate u celom procesu. Najbolje je stajati ovim redom. Na goloj zemlji bez trave, naravno, na pesku, na kamenu, na drvetu, pa na kamenu. Može i asfalt, ali da nije hladan. Sad, želim da striktno naglasim da je moranje, ako se radi bos, da se stoji na goloj zemlji bez trave. Zašto je trava? Zato i to je samo poznato, jednostavno trava pošto raste u visinu, kupi energiju od sunca, također kupi energiju i od vas. I onda vama, energija u vama nestaje. Gde? Direktno, znači trava je upija, a to nije potrebno. Znači, dogovorili smo se da nećemo raditi na travi, nego na goloj zemlji bez trave. Izbjegavati gde je mokro i vlažno. Također, sun gazing nije da budete negde na obali, da uđete u vodu i da gledate u sunce. I to sam čuo da rade i ja jednostavno mogu samo da se naježim na takve stvari, jer zaista kada se radi sun gazing, onda se ne kupa, onda se radi sun gazing. Kada se kupa, onda se kupa, a ne radi sun gazing. Jer tačno mora da se zna kada se šta radi. Znači, kada se radi sun gazing, radi se sun gazing. Kada se kupa, kupa se. Kada se sunča se i tako dalje. Možete da radite sun gazing iz vaše sobe. Pod tim ne mislim da jednostavno stanete, sednete, legnete pored prozora i tako onako uživate u suncu kada ga vidite i sve to, nego da otvorite prozor, da ne budu stakla ispred vas i da gledate u sunce uživajući u njemu. Znači, moleći se za ono što vama treba. Ceo proces bi trebalo da se uradi za godinu dana, ali može da se produži taj postupak. No, za godinu dana bi bilo idealno. To želim da nadodam. U principu sam postupak sun gazinga praktično. Znači, krenete sa 10 sekundi i svaki dan povećavate za po 10 sekundi kada vi možete da uradite. Kad ne možete da uradite sun gazing, nije bitno, znači vi ste zabeležili vaše vreme, nakon toga jednostavno samo nastavite gde ste stali. A ako duže vreme niste gledali u sunce, onda možete po 1 minut produžavati svaki dan, dok ne stignete do tog momenta, do tog vremena na koja ste zaglavili. A moj savjet je jednostavno da uradite tako što ćete nastaviti jednostavno tamo gde ste stali. Znači, izvodi se 270 dana samo i to je dovoljno. Nakon 270 dana potrebno je da radite, ili 45 minuta sun gazinga, potrebno je da radite po 1 minutu nazad. Znači, kada ostanete 45 minuta, onda idete 44, 43, 42, 41, 40 do 15 minuta i ostajete na 15 minuta ceo život i to je osnovni sun gazing po Hiranata Manek metodi. Dalje, naravno, ima nastavak, ali taj nastavak sun gazinga ćemo obraditi kada većina ljudi stigne već na tih 15 minuta famoznih. Benefiti sun gazinga, jako ih je ovako mnogo i sitni su, ali vidi se. Bar verujem da svi mogu da ih vide. Znači, benefiti sun gazinga prvi 15 minuta su umni ili mentalni benefiti. I to je ono što je jako važno. Jer svi naši problemi u našem telu upravo dolaze radi nekog poremećaja ili jednostavno
kako bih rekao, poremećenosti uma. Ne u smislu mentalnih bolesnika i to, nego pogrešnih vodilja u životu, pogrešnih motiva, svih znači pogrešnih stvari i čak onoga što nam se dešavalo tokom celog života, a to su razne frustracije, negativnosti i sve ostalo. Dakle, ili mentalni benefiti. Mentalni jak samopouzdanje. Kod samopouzdanja stavit u zagradi vera ili uverenje. Samopouzdanje jednako je vera ili uverenje. Postojanost i stabilnost uma. Oslobađanje mentalnog stresa i depresije. To ono što sam rekao malo pre na samom početku. Koncentracija i dobra navigacija. To sam lično iskusio. Znači, ta koncentracija, ja sam se jako bojao visine. Jako se bojao visine i sad možda se neko smeje, ali to je bila moja boljka. I radeći sun gazing, jednostavno primetio sam da sam toliko oslobođen tih problema da uopšte se jednostavno više ne bojim visina. Odem na 5. sprat bez problema, znači gledam dole i sve to. Moja koncentracija je mnogo bolja, mnogo jača. Ja pravo da vam kažem, pre sun gazinga nema šanse da bih mogao da održim ovako ili bilo kako predavanje. Kako god je ovo prvo predavanje, znači ovo je zaista ono što ja ne bih mogao pre sun gazinga nikad uraditi. Dobra navigacija. Opisao sam u svom dnevniku, jednostavno to da pre nego što je počeo da mi raste kosa, znači pre nekog tog fizičkog pomlađivanja i sve to, znao sam da zajašim svoj trkački bicikli i jednostavno da krivudam jako brzo, onako, između ljudi koji su prolazili i sve to, nisam nikoga zakačinio i sve. Znači, neverovatna koncentracija i dobra navigacija. To sam hteo da testiram, testirao sam i to sam prošao taj test kao uspešno. Ovo sve što vam navodim, bilo bi dobro sami ono što ste u mogućnosti da probate i da se uverite u to, onda ćete imati mnogo jasniju sliku svega. Jak i entuzijastičan um, vitalnost uma, poboljšana memorija i pamćenje. Tu želim da spomenem moju mamu. Moja mama, ranije sam ja zvao sklerotična, upravo zato što je jako zaboravljena. Znači, ja dođem kod nje pre sun gazinga, ona spremi nešto da se jede i sve to, i onda kaže, stane jednom momentu i kaže, jao, šta sam tela, pa sad opsuje ono, da ja sad ne koristim te njene reči, koje su ako malo i smešne i šaljive, pa opsuje i kaže, jao, šta sam tela, zaboravio sam moj mozak. I tako da se jednostavno ne može setiti, no kasnije, ako se seti, ako ne, a u stvari jednostavno ne je krenula po ručak dalje. Znači, ako smo pojeli drugar ja supu, onda je ona krenula po, ne znam ti, krompire, meso, ona je zaboravila to. No, danas ona je na 35 minuta i 30 sekundi sun gazinga i danas je ona bukvalno jedna enciklopedija sa fotografskim pamćenjem. Znači, neverovatno koliko su se ti neuroni u njenom mozgu regenerisali i podmladili da je to zaista za čuđenje. Same komšije, kad god se nešto desi, kad im nešto treba i sve to, oni su primetili da moja mama jako počela brže da pamti i sve to, bolje da pamti, i onda kad im nešto treba, onda kažu, idi kod Ane, zna, ona je sve živo upamtila, ona je sad postala, znači, onako, nekako nadnaravna i to. I to je, oni znaju da ona gleda u sunce i jednostavno to je onaj okidač koji će njima dati da počnu da gledaju sunce, da rade sun gazing, gledajući moju mamu i ono šta se dešava sa njom. Znači, poboljšana memorija i pamćenje. Također bi tu spomenuo i svoj primer da sam jednostavno počeo da se sećam raznih brojeva telefona koje sam zaboravio pre 3, 5, 6, 7 godina i tako dalje.
Takođe bih opet i rekao da pre sun gazinga, pošto sam bio totalno, znači onako skrhan, pogotovo psihički, a i svakako drugačije, jednostavno se zaboravljao. Znači, stavim čaj da se kuva i to ja zaboravim, voda izvri, ili ode kuvalo, ili jednostavno nešto se desi, a ne mora da se desi, ali uglavnom jednostavno se zaboravi. No sada, eto, stavim čaj i ja sam tačno sebi bukvalno zapisao u jednom delu mozga da sam stavio čaj i onda trčim nakon nekog vremena kada provri i napravim sebi čaj kako treba. To nije samo sa čajem, znači to je u svakoj situaciji mog života. Poboljšana memorija i pamćenje. Strpljenje, svima nama to nedostaje. Podržavanje pozitivnog mišljenja. Oslobađanje loših navika. Život sada. Znači, živ sam sada, hoću da živim. Nikakva razmišljanja o smrti, samoubistvu, suicidu ili tako dalje. Oštar i zdravi intelekt, uspeh u životu. Znači, kad imate samopouzdanje, mentalni jak um, sve ovo gore što se nabrojio i sve to, onda ćete zaista hteti i želeti da budete uspešni u životu u svakom poslu koji radite. Benefiti sun gazinga 30 minuta prakse su za telo i to su benefiti fiziološke prirode. Znači, čisti se telo od toksina i otrova. Svi smo mi kroz život unosili razne toksine od Coca-Cola do, ne znam, parizera, salame, koji imaju razne emulgatore, razne nutrijente i ne znam ti kakve sve acide i otrove i onda smo puni tih toksina i otrova. A u suštini sve to jako koče da se pokrene kundalini i na taj način nam cijelo telo slabi. I sve se vrti oko kundalini. Otklanjanje ukočenosti i bola. Isto moja mama može svedočiti da to, ona je, ja se sećam kad sam bio mali, imao sam 7-8 godina, ona je znala da ode po 2-3 nedelje u banju radi kičme, imala problema sa kičmom, sa okuštavanjem kičme i sve to. Danas ja ne mogu da verujem da je to moja majka. Jednostavno ona je u stanju da sprema se po kući, da kad god ne zovem šta radiš, te ovo, te ono, uvek je aktivna, uvek se nešto dešava. 35 minuta i 30 sekundi sun gazinga je. Znači, toliko se preporodila, toliko se stvari desilo u njoj, da čovjek zaista ne može da poveruje. A ono najbolje što se desilo, a to je da kada pričamo sada telefonom, tako naime i komuniciramo, uopće se ne posvađamo kao ranije. Ranije to bilo, znači, ono podobavezno. Uvek, ali bilo što da je u pitanju, uvek smo se razilazili u mišljenju, u pogledima, u bilo kako situaciji. Sada bukvalno se slažemo, zašto? Smo izjednačili naše moždane frekvencije. Tako da mogu da kažem da takođe sun gazingom i sve to, ako imate problem sa nekim da se ukupite, samo ga gunite da radi sun gazing. Vi radite sun gazing, gunite njega da radi sun gazing, vidjet ćete nakon 10-15 minuta imate, savršeno se slažete. Dalje, hronične bolesti, dijabetes, visoki nizak krvni pritisak, gasovi, kiselina, astma, sve se to rešava nakon 30 minuta sun gazinga. Bronhitis, alergije, poboljšanje vida, tačno, uravnoteženje tiroidne žlezde, sinusi, uho, grlo, nos, hemoroidi, sve vrste artroza, kosti, zglobovi, spomenuo sam moju majku, kod ukočenosti i otklanjanje bola, ali takođe i kod svih vrsta artroza. Kamen u bubrezima i žuči, urinarne infekcije, uvećana prostata, znači muškarci, nemojte koristiti razne hemije i sve to ukoliko imate problema sa prostatom, radite sun gazing, nakon 30 minuta imat ćete mnogo bolju zdravstvenu sliku po pitanju svih ovih stvari, pa i prostate. Psorijaze, akne i bubuljice, kožni problemi. Tu ću sada da stanem namerno. Znači, svi ste videli moj intervju koji sam dao leti i obratite pažnju da se na mom čelu nalazila, a nije bubuljice, nego to masno tkivo. To masno tkivo sam ja dobio otprilike tu nedu u pubertetu kad sam imao 15, 16, 17 godina, kažem.
i ono je znači, vremenom raslo, bilo sve veće. Nikad znači, nisam mogao to da istridim, jer to je masno tkivo. Međutim, to zapamtite, taj podatak, kada budem bio u Hrvatskoj, u Zagrebu, u emisiji Na rubu znanosti, obavezno obratite pažnju da je to masno tkivo meni nestalo. Od čega? Sang jezika. Znači, psorijaze, akne i bubuljice, kožni problemi, zarez, masno tkivo iz ličnog iskustva, nestaje. Potreba za ribom i mesom nestaje. Zašto? Zato što iz sunca, kad radimo sang jezin, znači primamo razne vitamine, najviše D vitamin, A i E vitamin. A i E vitamin se nalaze u ribi i u mesu najviše. Tako da sama potreba za mesom nestaje, jer mi dobijamo te vitamine i te potrebe znači, unose na drugi način. Dalje sang jezin balansira težinu. Eto, kad me neko kaže, pa ti ne jedeš od, ne znam ti tamo, 11. juna 2009. i sve to, ti si kosti koža. Ja kažem, nisam. Pa kako? Pa mora da si smršao. Pa jesam smršao, ali ne toliko da bi bio kosti koža. Zašto? Zato što sang jezin balansira težinu. Tako da, uočeno je takođe iz iskustva sang jezina da ako je osoba mršava i radi sang jezing i ima jednostavno potrebu da ne uzima hranu jedno vreme ili uopšte više, zavisi znači, od osobe, neće ona još više smršati, nego će se desiti upravo suprotno. A to je radi promene metabolizma balansirat će se naspram svoje visine. Isto tako osobe koje su krupnije, debele. Balansirat će se njihova težina u odnosu na njihovu visinu. Dakle, ne bojte se, nećete biti kosti koža i ja bih želeo sve da ohrabrim da što se tiče uzimanja hrane i svog iskustva znam, jedite samo koliko vam je dovoljno. Ne koliko ste naučili, ne ono koliko vi mislite da je dovoljno, nego koliko vam telo traži. Kada vidite da vam telo više ne traži, stanite. Dalje, jačaju se kosti, jača se srce, jača se imunitet, reguliše šećer, reguliše se težina u odnosu na visinu, rak, sida, SARS, svinjska gripa, sve vrste bolesti nestaju. I to je tačno. Imamo iskustva sang jezera u posljednje vreme, zaista znači oni koji su bili razboleli se pa su mljeli da je to svinjska gripa i sve to čak i potvrđenih slučajeva jednostavno da su nakon sang jezinga ozdravili. Ja bih tu savjetovao jednu stvar, a to je ukoliko znači, ste, vi koji ste na manje minuta, pa i koji ste na više, i niste došli do tog momenta da vas izgradi taj veliki imunološki sistem, znači barijera ta imunološka, da vam nijedna bolest ne može ništa. Ukoliko se razbolete, tog momenta radite sun gazing od 3 do 5 minuta duže. Znači, ako ste na 15 minuta, slobodno ga radite 20 minuta. Nakon par dana kad odite, vratite se tačno na to vreme da ste stali, onda idete 15 minuta i 10 sekundi, 15, 20 i tako dalje. Zašto? Zato što tog momenta vam je potrebno da vam se više melatonina proizvede, da se, kako da kažem, kundalini jače, bolje pokrene, brže pokrene u vama. Možda najbolje reći brže pokrene da ozdravite. Jer to mi je tada potrebno. A i sam Hira kaže na jednom mestu, ako vas uhvati bolest, samo se izložite suncu i vidjet ćete da će bolest nestati. A inače, po pitanju radnih viruoza i svih tih virusa i tako dalje, znamo da virusi umiru na toploti. Znači, izložite se suncu, vaše sunce primi toplotu takođe i ta toplota zajedno sa vašim imunnim sistemom koji je pojačan i energijom kundalini koja se pokrenula vama ubije virus. Ja znači, opet mogu da kažem, danas nisam imao to problem, nego desilo mi se da sam počeo da šmrčem i to sam ja stavio na Skype-u i možete vidjeti za koliko sam vremena napisao da mi nakon toga nije ništa. 5 do 6 minuta nakon toga, znači počeo sam da šmrčem, nakon 5 do 6 minuta sve je nestalo.
vratilo se u normalu kao što je bilo. Benefiti sun gazinga 40 minuta prakse i tu ću završiti, jer dalje nisam ni pisao slajdove, ali želim da to uradim. Znači, duhovni ili spiritualni benefiti. Pozitivna promjena ličnosti, pozitivan stav, strpljenje, frustracije, bes, iritacije nestaju, niko više neće moći da se nervira. Iz svega negativnog vi ćete uzeti bar deo pozitivnog i onda ćete usmeriti vašu energiju i pažnju ka tom pozitivnom. Iz svega negativnog. Ja to nisam mogao da verujem, ali zaista tako jeste. Iz svega negativnog. Najnegativnije što može da se desi. Možete da uzmete zračak jedan samo pozitivnosti, da okrenete jednostavno na pozitivnu stranu i da zamišljate pozitivno. Spontano kreiramo mir i ljubav sa svima. Vidimo kvalitete u drugima, trudimo se da ih prihvatimo i razvijemo u sebi. Crtica Nikola. Pomoć drugima. Poštenje. Nenasilje. Istina. Postaje srčan i zadovoljan. Hvala. Prestaje potreba za hranom. Može i ranije, a može i kasnije. Lako ostvarivanje duhovnih ciljeva. Ja bih rekao i životnih ciljeva. Pobjeda nad glađu. Vidite, kada ostaje pobjeda nad glađu, to znači podrazumijem pod jednu stvar. Vi ste pobedili glad, jer ne osjećate više potrebu da uzimate čvrstu hranu. Znači, to nije kao kad vi postite, pa se dobrovoljno odričete od hrane, pa ono kao ja neću i sve to, a ovamo biste jeli, nego to ono što nemate potrebu. Izgubite potrebu. Ja znam leti, ja to jednostavno prolazim pored neke pizzerije i vidim veliku picu, kao wow, što je lepa pizza, ali samo znači divim se tome što je ona lepa. Nemam želju da uđem, da kao ranije što je bilo, da kupim i da je pojedem kao, što je ukusna. To što je ukusna nema. Znači ima samo, wow, vidi što je lepa. Ok, idemo dalje, produžavamo dalje. Znači, ta slabost, ta glad je nestala. Razvijanje i poticanje parapsiholoških ili nadnaravnih sposobnosti, samo ako vi to želite i ako imate taj potencijal u vašem DNK. Tu želim isto jako kratko da kažem, znači kad piše nadnaravne sposobnosti, mi ih tako zovemo, no one su sve naravne, one su prirodne, sve su u nama, latentne su, ali treba ih probuditi. Naravno, ako se neko zapita kako ja da znam da li ih imam u DNK, pa evo jako kratko, jako jasno. Kada radi sun gazing, ne na silu naravno, nego ako imaš na umu da se moliš da se oslobode parapsihološke sposobnosti u tebi, znači oni su sastavni deo tebe. Ne bi bile sastavni deo tebe ako ti to ne tražiš. I konkretno bih ja tu pomenuo mog drugog prijatelja Igora, i Novog Sada koji je završio sun gazing do kraja, 45 minuta, došao do 15 minuta i sada radi sun gazing 15 minuta na dan. Kod njega se nije pokrenula ni jedna parapsihološka sposobnost i ja sam ga pitao zašto, pa zato što ja to ne tražim. To meni ne treba, meni treba savršeno zdravlje. I stvarno čovjek ima tu negdje 46-7 godina, on fizički izgleda kao da ima 24-25 godina. Ne preterujem, ozbiljno, znači njegova koža je glatka, čovjek je znači, pun energije, pokretan i sve to. I to sve desilo sun gazingom. I sad, ja si shvatio onda jednu stvar, znači tu. Aha, pa onda on nema te DNK predispozicije. Njemu vjerojatno ne trebaju, bar za sada, ili možda neće trebati. No, opet kažem jednostavno to. Ako, kad radite sun gazing, vam pada na um da se molite da se slobode parapsihološke sposobnosti u vama, onda će se to zaista i desiti. Znači, ono što najčešće može da se desi, to je telepatija, vidovitost, levitacija, gledanje na daljinu i ostale sposobnosti koje su skrivene u nama i koje trebamo da pokrenemo. Dalje, podizanje energije u celom telu i kundalini energije. Upravo to će vam učiniti da vam ćelije vaše budu
pune energije, te pokretačke energije da vas drže u životu bez hrane. Bez unosa, znači hrane, pa da kažem čak i vode i sve to ćete primati iz prirode, znači ono sve što mi je potrebno. Ima neko ko kaže, ali ja želim da jedem. Pa, dobro, ok, to je tvoje, jedi slobodno i sve to. Ali postoji se pitanje da li te truje neko sa tom hranom. Ja ću kažem da, naravno trujete. Ali to je opet tvoj izbor, da li ćeš jesti, nećeš jesti. Opet kad ne treba sve na silu, ne treba ništa na silu da se dešava, sve dolazi samo po sebi. Kada osjećate da ne morate da jedete 2, 3, 5, 10 dana, nemojte jesti. Ali kad dogladite, molim vas, uzmite i pojedite bar nešto. Znači, molim vas, nemojte da od sun gazinga pravite neku slepu religiju i slepa religijska pravila. Ako gladnite nakon mesec, 2, 3 nedelje, 2, 3 nedelje, uzmite i pojedite nešto. Znači da vašem telu nije dovoljno ili treba nešto da se uradi, da se desi. Možete osjetiti vibracije majke zemlje i to je ono što se meni dešava. Ja osjetim nekada bukvalno da se zemlja trese i osjetim par potresa i sve to i nakon toga u vestima mogu da vidim da negde u jednom nekom delu sveta bio zemljotres. Znači nije u blizini nigde nego negde tamo na Filipinima ili u moru, u Atlantiku, kod negde. Zašto možete osjetiti vibracije majke zemlje? Pa upravo zato što izjednačavate frekvencije sa njom. Znači vaše frekvencije koje sun gazingom oslobađate i sve to se izjednačavaju sa frekvencijama majke zemlje i tako jednostavno možete da osjetite njene podrhte, da osjetite jednostavno vibracije i sve to. Možete viđati energije i aure iz ostalih živih bića i kod sebe. I to mi se dešava. Znači u posljednje vreme, zadnje 2 meseca do 3, ja kada stavim ruku, na primjer, iznad, onda mogu da vidim na neki 3 do 5 centimetara neku magličastu, kako bih ja rekao, pa magličastu auru koja mi stoji onako duž cele ruke. Ali ne samo to, mogu da vidim i kod drugih ljudi. Nažalost, mogu da vidim samo taj prvi sloj, ne mogu da vidim dalje, ali verujem sun gazingom dalje kada budem radio, što god duže budem radio da ću moći vidjeti to. Pazite, kako ja, tako svi vi. Dalje, jaka intuicija. Jaka intuicija, znači to ono da možete da predvidite, predosjetite neki događaj i sve oko toga.